بلدي أحلى كل الأعياد والأفراح بتنادي جاية لنا في الميعاد. في يوم جديد من أيام عيد الأضحى المبارك فكرنا إن احنا ننزل المتحف المصري نشوف نسبة السياح عاملة إيه عندنا. يا ترى فكروا إنهم يجوا في العيد يزوروا المتحف ويتفرجوا على آثارنا؟ يا ترى المصريين موجودين ولا لا؟ تابعونا وحلقة مختلفة من رسالة الأولى، وكل سنة وانتم طيبين. بتنادي جاية لنا في الميعاد. العيد السنة دي أحلى كل الأعياد والأفراح بتنادي جاية لنا في الميعاد. من داخل المتحف المصري وثالث يوم العيد، ومعانا فوج أسباني وكمان المترجم بتاعهم. أتعرف بحضرتك؟ محمد سعيد، مرشد سياحي اسباني. عايزة أعرف الفوج اللي معاك بقى أسبان، هم دي أول زيارة ليهم لمصر ولا لا؟ هم اسبان وامريكا اللاتينة عموما يعني. La primera pregunta es, ¿sois españoles y son americanos, no? Y están preguntando, ¿esta es la primera visita para ustedes en Egipto? Sí. أول زيارة لكل الناس. طيب عايزة أعرف انطباعهم بقى عن مصر. Están preguntando de vuestra impresión de Egipto y se ha gustado ya la visita o no. Maravillosa. Maravillosa. merveilleuse يعني. رائعة رائعة. رائعة. très jolie alors on parle français. طيب عايزة أعرف يعني إحساسهم إيه وهم موجودين النهاردة في المتحف المصري وجوه ميدان التحرير وبيتفرجوا على آثارنا المصرية. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es su impresión? Ahora estáis a la entrada del Museo del Cairo, quieren saber la impresión vuestra y ahora que estáis a la entrada del museo y también vuestra impresión después de cruzar la Plaza de la Liberación donde ha pasado la revolución del 25 de enero. Tranquilidad y emocionada por entrar al Museo Egipcio. Que mucho gusto de estar aquí y maravillada de la cultura y de la gente. الانطباع الاولاني بعد ما عدوا ميدان التحرير ان البلد هاديه جدا مفيش اي مشاكل، وبالنسبه للمتحف بيقول لك طبعا اي حد بيخش المتحف لازم يكون بيحس باحساس رائع ان هو جه مصر وهيشوف اثار مصر الرائعه. ناويين يقعدوا معانا قد ايه؟ La pregunta es ¿cuántos días van a estar aquí en Egipto? 9 días. في اسبوع وفي 9 ايام. هيروحوا فين غير المتحف المصري؟ Después del Museo del Egipto, ¿dónde vais? Después del Museo Egipcio. A casa. La pirámide, al espectáculo de Luis Después del Olivo. Museo Egipcio vamos a comer y luego vamos al espectáculo de luces y sonidos de las pirámides. وعموما النهارده اخر يوم ليهم في الزياره، هم خلصوا كروزه في الصعيد وامبارح عملوا اهرامات، فالنهارده هيعملوا المتحف، بعد المتحف هيتغدوا وبعد الغداء عندهم صوت وضوء في الهرم. وبعد كده بكره هيسافروا تاني بقى اسبانيا او امريكا اللاتينيه. طب عايزاك تسالهم هيرجعوا تاني مصر ولا بزياره مره واحده تكفي؟ Les preguntan si vais a volver otra vez a Egipto y una sola visita es suficiente para Egipto. Muchas veces más. Volveremos muchas veces más. Ojalá volvamos. ¿Y vous? La vida es larga, que ojalá algún día volvamos. بيقول لحضرتك الحياه طويله لسه ويا ريت نقدر نرجع مرات كتيره مصر يعني. ان شاء الله باذن الله. اوكي ميرسي، اشكرهم لي وان شاء الله يتمتعوا بجو مصر الجميل ونشوفهم مره ثانيه. Muchísimas gracias y esperan que lo hayan pasado bien aquí en Egipto y queremos verlo otra vez en este país. Gracias. Thank you. Thank you. معانا من ليبيريا جريجوري، هو بيزور مصر لأول مرة. Can you introduce yourself? Yes. My name is Gregory Mpulu. I'm from Liberia, West Africa. And I'm here for some training and I'm here to do some touristic visit. هو من ليبيريا وجاي مصر يعمل زيارات سياحية. Is this your first visit to Egypt? This is my second visit to Egypt. Yes. This is my second visit to Egypt. Egypt is a nice country. It's a touristic area. We come to do some touristic visit. And we come here to do some training. And I'm here to do some training and do some touristic visit in Egypt. What's your impression about Egypt? I'm very much happy because since I left from here last year, I was very much encouraged to come back in Egypt to do some touristic visit and study because I left my country to come here to do some agriculture study and I'm doing soil and water management. This is a great thing that I will carry back to my country, and I came to see the museum, and I have seen some great things which before I have not seen before in my life. So I'm very much happy, and Egypt is a great area to be, and it's a great place to be.
Okay, thank you. Thank you very much. ثانك يو. هو بيقول ان دي مش اول زياره ليه لمصر، دي زياره نمره 2، لكنه اما جه مصر قبل كده كان مبسوط، والمره دي برضو مبسوط وجاي يزور اثارنا، ولما بيجي المتحف قد ايه بيبقى مبهور بس بالاثار بتاعتنا اللي موجوده، وهيجي تاني وهيعمل دعوه في بلده انه كل اللايبريين ييجوا يزوروا مصر. العيد السنة دي أحلى كل الأعياد. لسه برضو في المتحف المصري ومعانا السياح الأجانب. دلوقتي معانا سايحة بتتكلم فرنساوي. Présentez-vous please, s'il vous plaît. Oui, je peux entendre. Votre nom? Je m'appelle Moumou Niguero Molher. Je suis venue du Niger. Oui. Et c'est ma première fois en Égypte. C'est votre première fois. Oui, c'est ma première. Quelle est votre impression à propos de l'Égypte? Bon, en Égypte, c'est bien, les gens sont sympas, c'est accueillant et le musée est très beau, trop d'antiquités. J'ai apprécié. Est-ce que vous sentez la sécurité ici en Égypte? Oui, 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 on sent la sécurité ici. Tout ce qu'on entend, je crois que c'est des histoires. Moi, avant de venir, j'ai cru que ça va être, il y aura de l'insécurité, on ne sera pas, mais c'est pas ça. On est bien en sécurité ici, il n'y a rien qui nous fait peur, tout est bien. Oui. هي بتقول ان دي اول زياره ليها لمصر، هي من نيجيريا، لكنها لما قبل ما تيجي مصر كانت بتسمع ان مفيش امان، لكنها لما جت حست بالامان وقد ايه الناس مبسوطه بيهم وقد ايه الناس مرحبه بيهم، عشان كده هي مبسوطه، والمتحف بالنسبه لها يعني حاجه فوق الخيال. Vous allez revenir encore une fois? Oui, oui, si j'ai la chance, je reviendrai. Quand? Je ne sais pas encore, mais je verrai. Je suis là jusqu'en décembre, donc je peux voir l'année prochaine. Oui. Vous allez être ici jusqu'à décembre? Oui, jusqu'au 15 décembre, Inch'Allah, oui. هي موجودة، أنا بسألها إذا كانت هتيجي مصر تاني ولا لا، قالت أكيد أول ما الفرصة تسنح هتيجي، لكنها قاعدة معانا لغاية نص ديسمبر. Et alors, je veux savoir quels sont les sites que vous allez visiter ici? Les pyramides, on a déjà visité le musée. Il y aura une traversée du Sahara qu'on va faire. On est parti à El Fayoum pour voir les chutes. Okay. Il y aura Alexandria, Luxor et Assoun. أسوان oui. كنت بسألها ايه الاماكن اللي زارتها، قالت ان هم راحوا الهرم والنهارده في المتحف المصري، وكمان هتروح اسكندريه والاقصر واسوان. ميرسي. العيد السنة دي أحلى كل الأعياد، والأفراح بتنادي جاية لنا في الميعاد. احنا لسه في المتحف المصري ومعانا سياح من فرنسا، هنعرف حكايتهم ايه، لانهم بيقولوا انهم موجودين في مصر 24 ساعه بس. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis touriste français. J'arrive de vacances au Soudan. J'ai fait un transit de 24 heures en Égypte et je repars ce soir pour la France. Et vous? Eh bien moi pareil, je faisais partie du même groupe de plongeurs au Soudan et on est en transit pour 24 heures. On a profité pour visiter les pyramides que nous ne connaissions pas. Nous avons donc découvert ce site fabuleux. C'est votre première visite en Égypte? Oui, oui. Sinon j'ai toujours fait que des transferts. Et vous? Non, j'ai fait déjà plusieurs séjours de plongée en Égypte. Plongée? Où? À Safaga. Voilà. C'était merveilleux. Très joli endroit également au niveau de la plongée. Et les poissons là-bas? Ah, il y a beaucoup de poissons, il y a beaucoup de poissons, les coraux, c'est fabuleux pour la plongée. Les couleurs, vous avez vu les couleurs des poissons? Les couleurs, l'eau, la température de l'eau par rapport à la France, c'est super. C'est chaud. Très chaud, très chaud. كنت بسألهم هم ليه 24 ساعة في مصر، قالوا ان هم كانوا في السودان في رحلة وجايين القاهرة 24 ساعة ترانزيت، بس فكروا ان هم يروحوا الأهرامات وكمان يجوا المتحف المصري، وكمان هي راحت سفاجة قبل كده ومبسوطة جدا من شكل الأسماك تحت المية ومن درجة حرارة المية في سفاجة. Est-ce que vous sentez la sécurité ici? Oui, ben, on n'a pas de problème. Tout se passe bien. Et les gens égyptiens? On les a trouvés gentils. Pas de soucis, pas de problème. Ça va? Oui, très bien. Et vous, votre impression? La même impression que mon ami là. Donc pas de problème de sécurité particulier. Nous avons un guide avec nous, un guide français. Donc pas de souci au niveau des pyramides. Tout s'est bien passé.
هم بيقولوا ان هم حاسين بالامان، صحيح بقالهم 24 ساعه بس لكنهم ما واجهوش اي مشاكل، وده بيديهم انطباع ان مصر كويسه وبخير. Pouvez-vous adresser un appel pour les touristes pour voir Égypte et pour venir ici? Il n'y a aucun souci. On n'a eu aucun problème. Vous pouvez venir. On n'est pas des militaires, on n'est pas des commandos, on est des gens normaux, tout se passe bien. Vous pouvez venir. هم بيوجهوا دعوة للسياح اللي لسه ما جوش مصر ان مفيش مشاكل، وانهم يفكروا انهم يجوا يزوروا مصر واكيد هيتبسطوا. ميرسي. العيد السنة دي أحلى كل الأعياد. بلدنا مليانة أماكن كتير جميلة، والسياح موجودين في مصر بيأكدوا إن بلدنا دايما بلد الأمن والأمان. وتابعونا ورسالة جديدة، وكل سنة وحضراتكم بألف خير. العيد السنة دي أحلى كل الأعياد، والأفراح بتنادي جاية لنا في مسابقة